Ngayon mapaling panahon, metong mo naman ka rin lakwas manamdaman at sasayukot, ting pasaero sa Aldo-Aldo, magbiyahe. Inya naman kailangan papanatilyan ang ligtas at komportableng biyahe, agpangking Department of Transportation o DOTR. Pakibalo na ring mapilang summer tips sa dinakin ng ahensya, lakwas na ka rin bibiyahe kapamilatan na ng public transport. Mumunang dili kailangan ng marala sa pamaninom-danom bang manatiling hydrated. Magdala mo naman kanong pamepe o mini-fan, makanyan mo naman ng panyo o bimpo. Mas mayap mo naman kanong gumamit payong, kopya, sunglasses at maglagay ang sunscreen o sunblock. Manyulod mo namang imalan ang manipis at komportable. At nung malyari ka iwasan na pamuimpa magbiyahe, pagitan na ng alas 10 ng abak hanggang alas 2 ng panapon. Kingaliwang balita, aparte king pisikal na kabulasan, maulagang mo namang paningatan ingkya kayong mental health. Inya naman midakay ang paralan ng World Health Organization o WHO nung makananaw-gawan nini. Kayabya ka rin ang pamag-exercise regularly at pamamangang masustansyang pamangan. Iwasan mo naman ang pamaninom alak o alcoholic beverages. Kailangan mo namang panigaralan ang good sleeping habits. At nung atin ka nung panamdaman o pigugunaman, dapat mong ilwal o ikwento ini karingkya kang pagkatiwalaan. At nung makaramdam na kang sobrang kalungkutan, malyari ka lumapit ka ring professional. Malyari mouse king crisis hotline ng National Center for Mental Health o NCMH o 1553 o 1800-1888-1553. Kaugnay na nini pakibalon la naman di mialo ang outpatient benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para king mental health. Metong kareni, in General Mental Health Service Package, ang Meki rate ay 9,000 pesos balang tao, balang banwo. Sakop na nini ing screening, assessment, diagnostics, follow-up visits, psychosocial support, ang pong panulo akayabe king Medicine Access Program na ng Department of Health o DOH para king mental health. Kadua ang Specialty Mental Health Service Package, ang Meki rate ay 16,000 pesos per person per year. Makapalob na kini ing assessment, specialist diagnostics, follow-up visits, panulo at psychotherapy. Malyari mag-avail kini ring ating psychiatric cases, edad 10 patos, neurologic cases na numang edad, at a-assess na ng Mental Health Gap Action Program o MHGAP trained a health worker, ing mental health status o kondisyon ng metong abisang mag-avail. Panagkat na ng PhilHealth, sesen ing mental health para king kabuang kabulasan. Magpa-check up na kempe kamalapit ang PhilHealth accredited MH providers. Ako, ingke kayong talusuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.